ta laso kacing kije langkan pina poisa na pina di program ni cikilong le lakya betang ani hang peta picture dalam lapen ke pina lang tum da bitung reng thama homosti ro tos like position duji lapen ke re election na puthak lapen ke give and take puthak klasi border lam puthak klasi pini nang le tuma channel hoi pen ni baida klasa pen bachini ji bitung reng thama konsensia long isi ka pacobai bangke lake bang suri isi BJP atum IPSRC ke join nunji pu bangke lake amethang aning aglopen kapinca dalam ada penan inur bahinya IPSRC do sitame prabjin pen BJP long klaim rap petnang ku ke bang na cingki penan bang tuang pe dulu lakunta prabjin pen bengkon po ini bangke ye re-election ko alama putha constitution long dolo article 243 ke lapen article 243 ZA kola salam putha ke re-election alam alang tum pulo je state election commission pen ke lada bangke konda konde sita kola dak tok jing pen dolo kola dak ang tonjong si nang tum lang long te la sohor mu lang long te kola dak tok la long sirkep autonomous council North Kachar Hills Penchenglok Karjenglong Penchenglok Putulen Territorial Council Penchenglok Iwa Autonomous Council Penchenglok Sunwal Posri Autonomous Council Penchenglok Missing Autonomous Council Sirkep Autonomous Council Apolangke ye State Election Commission of Han Kapokonda Bangke State Election State Government atum hukum piun pada baidak balsa pendo lapen ke serial number 1 article serial number 1 to 3 lapen ke 6 schedule Constitution of India lapen ke ako serial number 4 pen 9 along nang tum lang long te oda tek long ji lake rara phana pacho bai chot lake da sida phang ke thanta lama ke kangton ske beli ethile tum karbiang long ke tum purki molonga tek long golo 1986 a movement pen chenglok karbi bi yanjana mong se ke sorsa karbi yanjana mong se ke chok ke theng karbi yanjana mong se ke boycott karbi yanjana mong se apran ke dam nangan ta dolo la sopiro thita lasi lahai rara phan ka pachobaya bangke ni li pui ba baju political party dame la bangke inton box biji ethe nili tumai stand mang clear border issue dame nili tum 10434 square kilometer along le bangke nili kaida ninge bang lo lake agency ta pipe lage nili tumai stand clear lage la bangke along tina mai long ani ninge lo la sipini karbiang long ra tumke la so bangke ning hang he rar phan pachupai rar phan la son ke tha aning kama tha lam pen rar phan la son ke than tabalang bangke pini karbiang long ra tu kroi krisi ke dam tang ana election tame town committee election pen chenglok la pen ke council election pen chenglok MLA election chu ke dam tang tame long tia consensus long tame opposition tum chelang pet tame je BJP long tim karbiang long chupur dela la pen ke non karbiang long isia phurkimo lo ladak tame long kora trok along tame la long kora trok tame ong dung ara tum bang BJP ban si vote bisi pe haila lasi rar phan pachubaya lama bangke lake rar phan ke than tabrar bangke lake ajir bingde la pen malom suwechi pinilang tum theklong lo karbiang long pinan intellectual atum ke thekiri atum dak pinan intellectual atum IAS CS के पास तंग तुम दा पिनान दोलो दा लापेन के रिटायरमेंट के अंत अंत दोलो लापेन के थेक्सर पॉलिटिकल पार्टी पेन रिटायरमेंट के ना तुम दा दोलो लापेन के गारबियांगलोंग पेनान लोग के थेगा तुम लापेन गारबियांगलोंग लॉयर एसोसिएशन तुम तमे पिनी अलंग तुम भान के क्रोई गारबियांगलोंग लॉयर एसोसिएशन तुम बांग खारोइनी दो सोसे तुम लोग के पास तंग बोला है तुम ता lahai ke than tap ke than puro tuma bang palam ke kroiti ra ke ra phan pachubai ete clear kali ye paragraph 2 pen sub paragraph 7 a provision ke do separate electoral rules ka tia raja kong ala a provision ke do sida ka implement ya ja kong ke karbino autonomous council abe ete as per constitution of article 163 si clear tok dak lage council of ministers se ke decision ji gono phan ke hukum ki piun aja kong ke lake स्टेट गवर्नमेंट से पीजी चीफ मिनिस्टर पीजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल गाली लगे
Council of Minister mane hoda ke Chief Minister si Governor phan hukum ki piun aja kong ke do lapen ke paragraph 20 alam than po clause it alam le than the paragraph 20 alam ke da bang A B C pudo A bang ke North Kacharel district B bang ke Karbi Anglong district C bang ke Bodoland territorial area la ke thom bang ke la ke paragraph 20 tang bang ke la ke 60 dul area pusi long sodim ta clause it along bang hoda ke tok dolo je nang A B C pudo nang liyong si India citizenship lo pulong te nang liyong si ningkan kora follow pulong te nang liarta nang liyong si voters lo pulong te election ta jada election ta thulo lasi ba khai tuman ta nong election thulo aprang SC hota Dr. Jointorong PC niliphanang pi alo hola sota Dr. Dilip Surpu election thudun lo West Karbi Anglong Chingthong bundaban Nepali election thudur lo hala so thudur mala tum case sidan lo high court petem de close ida lo mai clear si to lasi niliga chuning liye bang ke Karbi Anglong ra tum phan pamang duwe de tangki nona da re-election ko sons ke do nili tum phan hola dak nomination ke file du na hosi seme ke dengna la so teng ben tum kroi lab lo arona teng ben tum kroi lo ko seme ni tum dengnang bang seme nang pi returning officer bang anu tina candidate pha Engela depen api election ko chok chi puke re election nai puke lake alang tum aning lo laso kamatha alam lo lake ethe nil tuman returning officer and tuman certificate nang PLO winner certificate nang PLO ke hai certificate laso teng pen bank kora thro ka bang pu tuma phan bang pi tuma phan governor thengno la pen chief minister thengno Karbi Anglong sia purke mo lo alang le tuma thengno si nitum phan seme nang PLO pini pen ke nang tumda MEC lo lapen ke hola so rada thengno si nitum simege deng abari ma CM Dr. Jointorong pen chenglok Johnson Bay pen chenglok abari ma CM lapen Monjari Hanse pen chenglok abari ma MLA minister lapen ke dak Padmosri Rongbong Terang pen chenglok Padmosri Dhaneswaring pen chenglok Dharom Teron abari ma MLA pen chenglok PCS Karbi Lokacharli Asong lapen ke Karbi Lameramai hampang asong anda nang chetong dun bang suri kep sukses irata thengno sini tuman semina pilo nang piat pen api Karbi Anglong Autonomous Council rules atek pen chairman aphan notification pilo chairman aphan ken nomination itunda ing wailo Raju Tisro phan tadak bang jokta khamkhe dunde pin pen alang phan chairman declare lo chairman declare de pen api ko CM notification pilo CM notification pidet pen api nili phanang wailo MEC ke do anatum nili phanang na nili nomination pidun lo nili phan CM nang wailo EM tunda PL lo governor si kai approve governor si EM tu mana kai approve lo nomination ta kai approve la so phi da ko election do lang ma la si nili nang tuma channel hoi pen non ki thurmi au we thunta nili phan nilong wang no nili welcome dundi followers ta welcome ni yong se pine ke chok je do na pere yi pulong te nili hem tame wang no ajo philo tame wang me adak ne council long tame office long tame wang me ba no hok tabe ni normal na nama ke do industry dam tame ni men don pathu dam dam hudak ta wang tame pine ke chok che la so close chok che nang pire no Karbi am le chope keng ke de masi chope keng lang kalima kalang la si hempre ka puthak ta itum ningi sipet pen si hang si tum hempre ka lo non ke hempre ka tum man ta e lebar jong thuro la hai ke tum jok ka ke bitum dai tum claim nang de eti aprang hempre ka alam ni li than lo ke ta je ni li party dorom plak play pin si le la so pure the pen hempre ka men pen la so pure the pen ke dam nang atum phanta dili kaskom SC CPML no jakas kupe pin pen Rahul Sinar pen chenglok anotin abana family ta nili lak pho tangka pi charchi malong adai ka be pina tum phan okchun prana tum hele ke ora so tum dimasa tum pichia ra joine tu bang kerai sita nili si ting tame alang tum phan ban thom pilo la pen galang tum phan ke blanket pen chenglok solar ta pidam lo la pen galang tum phan poisa ta lak pho tangka pi la si nili pujia bang ke la sonche sorsa se data Ciputot te data jika chope king abang sekenang sot pusinili na temu ajong sinili ta ke chok chepe ne do plong te nil phana peking long tin ta ninga rongji ta kai ke mat nang tum dame anotina media person tum do da reporter dula nang tum ta theke de re kalima kala theke posonte ar nam tum ta sob phanta bande pape theke kalima kala asike chok che ke jata du lasi
empuji sugi puasot mo ni ke thia hot ke nangle ni chethe nang deng dom no mo ni ke thia hot ke ni sina chethe na jangking thumnun po pan se kum ching hol dai kalima kala la sini lika dogo beta ni ke sarta bupe thang ke chok che ke do si empuji su pulo ka dia si ke thenai alar ki ke empuji su kam ke kalima kala